Tomo, vataj se. Pazi, nakon 10 godina viće da si na televiziji da si jeo preko sindikata. Evo snimat ću. Sakri. Snimaj. Sokovi ti piješ, ja znam šta. Sva vrsta šerbeta. Šerbeta ti? Ja. Neki stvari, da. I ono samo razgovarao. Ne znam, tražit ću. I tebi. Mišo, pokušaj da ne zoveš kod Snježane, da nije, ali nije, nemamo tamo, ne verujem da ona možda nije zvao. Ej ti se čuvala? Da, ima dres sve, ej. Hadi, ima dres. Pa ne znam ja trebam dan, hadi, daj. Ej, hadi. Šta hoće? Jel gotovo da zapalim cigaretu i ne čuvaj s cigaretom sam na slici? Šuće. Ovdje ne priča, šuće. Sve kako na bazeni pokvarila cijelo dan vreme. Ja vidim, ono je... Šta svira sad? Pao, vesno ga pipneš. Ko košac? Ja A jedina izvrša televizora. Daj, ne sviraj im svaku sitnicu. Važno sviraju. A da, nego tamo ti ideš. Ako! Rekao je malo očaca. Ajde, Branko, ajde! Ne. Mene kad sam... Ne više napraviti. Ti mi neće ti da ti se ne Evo ti je! Odlično, Mladene! Mladene! Miri se! Tomo! Odlično! Dva napred, odmah pred loptu. Idi gore, idi! Veli to, dakle, tam napred idi. Napred, dvoje! Mladene, digni ulic, zapravo! Jo! Golu! Ej, jebi vas, stavite tri Nemoj da pukne slučajno kamera. Nemoj da nas radi. Druže moj, snimaj samo. Evo ga, Kličko ide kod direkt. Ej, snima me Bog htjelo, nema tu. Nemoj, molim te, samo Vuka da uvati sa mnom. Tako vidi koraka, ko vojnik je. Stop.
Nenade! Nenad! Poslije nek igraju malo, bez predsjednika. Evo ništa. Nenade! 20 do 3 je, ali... Ja nemam snage ni ruku, stani na nogu. Nenade, a di je nož. Nož. Di. Offside! Ko ima tamo plastični dao? Hajde! 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 Viro! Hajde! Karuđa! Nenade! Matej! Jebe! Hajde! Nenada uđu u sredinu doba. Nenade, hoćeš ti igrati? Ovo igraju u sredini. Ovo, u sredinu uđi, nemoj pusti ti Nenada. Bojte prazno tamo. Bravo! Evo to, ovo daj! Eto ga Osman zna ovo radilci.
Daj, levo, levo! Levo, levo! Dobro, dobro! Piša! Da prođem ja! Bravo! Ideš! Sad... Sudija samo! Ovdje ne igra liba! Van, van! Svi van 16, šta je ovo? Van 16, svi! Ovo više preko statija. Ovo ide zdravo. Desni čošak, desni čošak! Što nas Tomo snima. Trener samo Slavko ekipi mi pustili da pobjede kao Slavko. Ja to vam kažem. Reci, a nije bio penal, to smo samo. Drage je zelo polu bez bloka. Imam jak ključ. Ključ hoćeš? A nemate bloka? Nemate bloka. Pavel! A daj malo kolu, ja dat blok. Kola? Ja, dobit ćeš blok od mene. A sad... Četiri. Kaže sve. Hej, gdje si? Saša, palići šamar. Gdje si pošao, odboješ napred ovo? Gdje si pošao? Odi tamo na njoj. Igra Branko, igra Branko! Evo ne, kure! Offside! A gdje je offside? Igraj! Pa veći me veći, od njega! Ja sam rekao da igra, ti ne moraš
Radiš šta, pa ti ovo ono. A onda uvijek jedno zaboravit ću. Isto ko viški vozač. Viški vozač, ja ne, use u auto, znoji mu se čelo, sve gleda okolo, šta će da vidi. I jedan semafor, red svjetlik, ko kuća, on ga zaboravi da vidi. Aha.
Budeš, kakav si dobar ovo. A? Sportska frizura, Ne jel? vidi cijeta, ponovo će se u tebe zaljubiti. Čuje, sportska frizura, jel? Aha. Reci poslije. Kad se vratiš? Što ti ovo? Ne za kotle. Čuj, ove. Ja sam da dosjedim. Riko, mogla ta vatra još inače vapa, znaš. Evo sad one pravi. Idemo me s tim. Sad tek počnu igra za Ajde, nije, počne ovo dobro. Neka je se sad. Ne mogu ja vruć. Kopac. Ja. Pa treba sad. Ako ne može drugčije pa pena. Sad u 4 sata počinje utakmica, jel? Koja? Kelno, jesu oni. Nije to interesantno dok ja ne igram. Ne, interesantno dok igraš ti za To si sina sakrio, jel? Kad ja ne igram, Ne igramo. Barem da pive noći. Sve smo oni. Nećeš. Ako izgubi tašnu da je nađemo. A ovi su u garderobi sad, jel? Da, ovo se kupati. Gdje je studija?